Me mama kwa bashonko ebatuma GH. Munya banana ama owusu eni. Nene die ye kono odoso ye kano odo asem. Na emmema ne emma ho kita odie de koso wo muntem wo relationship say empaswa grow say de koso we cheni ene ye bebie nsemi so e de ache mo anti stay tuned. Na ye bo komo ni na ho behia say wo so de badwentwe beto dwa e wo ye comment section. Na komo ni no ejina de bakoso wo baby ena wode na adwen abetudwa efa wodo se wuni obema atena wo bi obana na obema atena na muntematete na mogyae je na betimi aye wetwe na obeya meka no asem oye social media influencer or go by the name Pious Bay no no kire na adwen se wo ba se ye kase wo ye oba na wutima do wuni wodo ho sem wuni wodo akwan a na wo ba wo gyae bema na so wo bema gyae wa ese se wo nkoso ambo ho moden se wo behwe bema no wobeboa no wadwane yemu se ne nyama kakra kwagu ha wobesia ma no na ebie mu no wahwe ne paa yie ne didie mu wahwe ne yie se obedidi yie kosi se wo ba foforo ebeba na akwan mu no obefa no na wa continue the wo wagya si wo no na endu saa dia ene na wo ba na wadum endorse na wo hyeda enye matured we na de se wo hwe social media se si ani page wo de wo bia aka na adwen efa ho wo bia che na adwen nanso ehu behia se ye benya eye nimde efi eye de wo kan ne mu nti maton sa dia family aba na nsa na ede enkomo no be hye so no ye twa ye ho aba ye ba ye beto aso ekiesikapa mo akwa basronko nana mami jonso mi aba utwa braiso chebe bia wo fine na mi ko fa obi mi fa baby aye nyame ede rade ase ekiesikapa social media influencer Pious Bay or the nsem abeto dwana answer maybe say one nsem be say menkan ono ne tweet what the to dwano encho or say maturity is when you break up with your boyfriend and still visit him to cook and take care of him until he finds another girl. So I say me odi to dwano what dream hu ne say nana ma meda wase na mefa kwenya we so e de achia too much etie for any ahwefo enyina abaya no nensem a wo ka no mi ensisi so mame ensisi so na wo ka say maturity e che say like wo person show maturity e wo relationship ma say we jai be ma na be ma jai wo na wo be kwa kwesi ni nyoma aye aduane ama no ado ye ni aba oh we nya ba say we ya ne cousin ne cousin kwapenya do ba be sa ni nua ba kwapenya de so be dis adwuma I don't know obi jaya na otan aba mu afa na say Debi o wo no obi jaya it doesn't mean say otan aba mu afa o ba nipa no wo pewa anko no wo tenae won pewo nti ene wo jaa wo enti se we jai wa na se we jai na de nti na wo so sa ba back se wo ba be ye aduane ama no u be si ni nyoma ama no atwen se oba fofo onye oba fofo wo na akwan mo no aba beto aso efiro so wonim se wo po oba fofo ama na ba beto aso anko be sustain wo e wo hono kopem se obenya oba foforo no na waka cho so wo mpa obiem enti ko na waka cho so wo mpa na wonya oba foforo a wosia ne wo mpame wonya oba foforo woni maduane yem wontimi nsi ni nyoma enti na wa ma ho so na aden yanwo ana ye tu free eduem uni adwen ekiesikapa wo ya aka say nya nto ani ntwa biem eki ahe ye bibi wa say on ka say eze say obi ya enye bi o say wadwum ye beka say wadwum ada wo ye oba oni ebie wo ye mature da na we ni bie nana ma we enye ni bie we jimi titimire mu krampo no bie ni ho ba ye sa de ba jimi mre time krampo no obi na 21st century aden ananda bi o ekiesikapa wo bi a woni ne wo ho woni na tena madom ho empaso agro ma tezema wo brem ho bi na ade wo se wo ye dada wo nhia no se ne dia no bedi kakra wo ba de kakra wo wura kitchen no a7 no na ne nyama kakra wo betu sa yefia wo be spend weekend mi no betu sa yefia e dey say obesi munya ho nkosa nana ma that time na mami lande mi ti so wo bo efu pa wa soro ye dey nya betre na se waba weekend no na te se nyama ni go wo si na me fa ne se bibi esi wo muntem and all the time na the grounds of breakup wickedness cheating everything about say munye compatible biem se se bi edu no munye compatible na enu nti breakup abem na wo ba wo ka say oh stone na kojo me dono
enya me don po de fa me don to kra chinchen ko John ma don da me na tena da ma boa no na we me na ma ya for years now. Those you break it up and still now I feel obligated to me man because he say when you be for or in that aspect. And no dear bonny pan wom Jimmy Banks fan and walk and okay, Nana me say was see ya. Say who make his statement say be like you are not compatible as in say be na mo ba be ware and amukoko hu say animal blood group ni mo yi emfa na say oh nya blood group nkwa oh bi wo ha suban na nya compatible mo ntem ho ase na se suban enya compatible na dey ntina wase me nsambra me meye bibi ma na se me do ma do me ba betina won ah me ba be si nyoma me ba be ye aduana usuban na me se ba be hia de ayo enti abufo krampo be wom enti enya de se me ba be ye because usuban ne enye ena me hu ne se we are not compatible ena me ja wo koye enti sa suban tantan na me ja wa ko ne ba ne se na me ba sa suban ne ho se me be ye aduana ama sa suban na di eke who can say as a relationship no there be who can say relationship no way business there will be you give me I give you nana ma if say uni ni pani wo relationship mu e na wo ye dia mana you like anything wrong all those things shouldn't be something that you do continuously enya dia wo say wo ye no continuously and on there the fact because be man wo nware wo and like what volunteer say wo be ya dia no e dia mana obenu aduane da man maybe be our baba spend like let's say 2 to 3 days and not there obeye by the fact say nipa no anase munyina matem ho ase ma break it up na wako ade ukoye no so anya obi na chese wonso so no chese enfonso wo say eh ti yet true love you want say true love there true love abofuna dey buy true love never dies odobi wo ha intimate ti fi we ni so do say mutemati no do eno purchase say sa odo na wu and it say who consider say because of what you have had once between the two of you say madam who painti na enu nti who yen that favor of continuing to wash and cook for him and nobody be na metiasi o boni bia enim but like wo ena wako one o guy wo hono ma break it up like on a cool base mu ye okay mu hu mo chate mo sere ebi a mutimi shower abonten na makasa matena se manom some drinks bi na mapam baby afa but o say akwa ko si enioma akoye aduane amano no nana me enti se wo ye we nyina no wo ye sure pan say as a lady oh yes anioma we nyina ma na later no nya girl de ba wo be feel okay so ube feel okay nkwa dia ene no na your own cup of tea but nyanse nim see when you why overcoming hurt no why overcoming breakup issues ne there surround they say into live life if you want men's was o ko senior men's was o kwa koye aduane wo hu no abonten na ene mo be kasa mo be pe ba bia tene dia it's fine by wakoni fie me kwa ko senior ma aden wo hu no senior ma wo hu no wondidi entu pache se tama won hu ye owo oba akro no na onye hwe ote wo no ma me na bedware no o ma me na no aduane ma ni bi nana ma se me na wo ken na eki ase we shitia ma enya botre na sem no ehu nya abaya na sem na o kan it doesn't no nche say we are matured that doesn't mean say we are matured me bringing it back to ye mama nu okay ebie no bi enyi no ye mama ne ye papa wo ntem tetentem okay na so still do say ye mama mo nche no ya papa mo tibi pa ye mama mo nche be sra ye nkwala no etimi ebi wo kra ma chop money the mama me so hwe nkwala no but in a way nkra no somehow no ofidi mama me so aka ho ebi kra wo ha nkwada ni nti o I understand ebi so wo ha eja no ekra nkwala na oba no kra timi ba ho na mani nti oba ho no be hwe ejan kakra obesiesie wesinyama wotumi ka se wo sinyama na ejan nyama fem obeye gu nchen o ka wo se enkwada no ye se do na ejina mu ye do enkwada ni nti na wo ya saden ebia na enkwada ni nniye enkwada ni entimi nti papa ni nyoma enkwada na anasa papa na mu no wonya wo bia e wo ho no ba enkwada no wo ho no enti waba na waba ba be ye bibia ma enkwada na anasa waba be ye aduane se o me ma no wo ho no enu nti na me ye nyese be ma nti na me ba eye be ma no nkwanti anko be pe ni ba bia ta but the fact is enkwada no wo ho no ne de I was also setting a good example for the children to also know. Are you getting it? And nothing no beba, ababa be aduane, ebe ababa ababe si enyoma. But that
eno nya often emfa mane say de be oba na o mafi wo ho no ma wo baba besi once a while na wa ye na o de asi ho no. Okay, there are many times I break up aba e won kofo entema break up no e wo say na get yi ka say maturity no and say we break it up with a guy but still now we plan on you who say kofo break it up but still now keep it some kind of relationship momentum say ayo kofo bi oh ohia mo obetimi akolo ama because of that and say otimi rely on the girl no so ntimi mo back cry me develop a new kind of feeling maybe new desires about her and you may be a fan who na winim grand even during this time crap no ultimately discover na motima back them as lovers until when say they no quite in some way na ma o kana sana mete wase e wo sa side ho no once obi wo ho no ma oni be ma netenum e bia won show like ne no me bi wo ho no ma wo ya onim se wo ye that a stress be ma no or ye or the achieve be many mama be man so ye difficult so ye say enti no be man who say oh this attitude we say me me enjoy na okotene fi na ni ba na ho so say there be man me da so edon no eye me ne ye ni misu ni me ban bia me dan na die mama na ehunu say odo bi e wo ho a me wo edema no nti na ma ne take say e bia me ni sa adwena na me ni sa abada ye no and then let me go back but going back na I'm going back in a different way as to say enyoma na menye no me nkonkwo ye na won hu ne say enyoma pa e wo mi mu are you getting it eno ene ma obi wo ho no me obi wo no obi agyan bonim say ono ane mfon so na ma that issue no esie no otimi recorrect e ma wo mo etimi come back eno ne wo ho no. Okay again kapa ye twa ho ba ye ba ye den komo ne ye beto aso for yasan ababiem na anse ne betra enkomo twetwe no so no amefa comment kakra abetogya ewo menim efa nsem we ya ento aso ewo ho Shaka Zulu e de odeba say women note this it is high level of stupidity such actions confirm your desperate status be strong and move on ondo hu ni say ema we dey futu pan of dem am futu kese or the note at home and into a futu kese no dem am say hey say we oba na oba be say wonu oba meja ya na besan we chi akọ ne fie akọ aduane esesi nyama ma no the highest form of they say what dream nye djuma say we wife atete no the highest form a three pass here wo sa pa no bi so esa kire say wo de wo anhuyehie mu wo ho abo ho so wonu obi mpo no ase wo pe enu nti ene be ma wo ba ayesenti oba ye dawa hye ho de nyakukudo ne ko wenim ko kan kra enwi we chi kra enwe we chi biem wesu efi akowe ono so there oba say when they come after you now you will not like yourself so wash your hands and stay safe o say hey mami si esa ba uba echire o tan ba wechi na wo be ma no so e ba otu biem so ono obe ye didi a wa mu enye wo de because wanya ma wate asase mutemu atete mu eja eni sa na wo sa ba wa ba ni fie so be ye dwa na ama na so be si nyama na wa ba so say bra ye nhye mo mpamu wan ka sa be gu hu finti ebe ya ronsa neko kan kra diwenim kan neko baby senyo kra eso de odebo say some girl told me she goes to her ex to cook for him because he doesn't know how to cook and they are just friends now with no feelings. I am like WTF, you are lying to me or you are being real. Ono so say ono so wadanfobia asem we no kwasem o ade a ACB ebi esi pa da enu ne ye te ha ye de chechen ye adwen e wa ase no nti so no so e ka no se wo wadanfobia ono so sa ade we bi esi wona brabo ma na danfo ne boyfriend e jai still na danfo no koso a e ko ne boyfriend e sie e ko bo na odwane mi o san se ne boyfriend no nim adwane nia wono kwa so no te osujo ni na asem o mobo o ma ni ndi dokun ni moko de bi ada obeye adwane ama no na ono so etimi atene ketema so de enu ti no san se echi ekofio no de wote ye no na ye no wanwa pa enu ti ono so de ne comment aba ye eye Abigail de a ono so ede aba o say well I agree with Pious babe. It is true if you are really matured you will not let break up cover your eyes from being who you are. If Abigail also there what they about say I agree with her. I believe that what she says. If you are indeed matured you will not let break up break you down. You actually not change from your real character just because a guy broke up with you. If you are doing it for him while you were still dating, why not do it afterwards? After all, it will show him what he had lost and what he will be missing after he meets another girl. Or also actually just say, hey, well,
Send a pious base social media influencer diabetes on a lucrative do am pass or ban adjuma door and o two son and one yes I don't know X because I no crap tell X and say hey wo some wankasa wo ni petu true e wona babom no konya wo hwere wo efi na babom no konya bi foforo kra ma ha na de na wo ye ma no kra wo nya bi o so ngakọ no de bi ada o estate wa o be kai wa kosida obewu enu crampo me man aka won che because ade a wo ye ma no eso monti men se sa osuban esan breakup bi ana se ntitiem wi aba montem ntimenye ne sakra we so for me ka se me kan comment na e drop so pa enu ntimi de besi ha na ya sa ko eye ekiesikapa ho biem ekiesikapa na ye me ba won che no embe ma so a wo mu break up with omo girlfriends a bom fie be ye aduane ta wo hye omo nyama edema omo no wo hu omo sen na mama hu omo say omo de like omo hu abom no so emema no so be ma no mom na ekwa kosi ni omo ama ne girlfriend dabi o me ka se wo be ma na ne mpena no ba ne nchen biem se nyama sie de o be ma rele so bom se o be ma akọ ba fie kosi ni mama no na emba no me ka se wo ba no e break up with you we and so we break up with a girl na we na oba no da so aba wo fie no oba be sim nyama ma wo e be ye dwane ma wo so we ni kire bebi a wo pe oba afoforo ni natena eno no sa oba ma no so de na be ka fa no okay eba na mama ne side na wonim say mama ye nkofo bi a ho sa I don't kesu no e wo omumu me mfa hwe ho no e wo omumu obi a wado no da so betima ye me mfa hwe ho me mfa hwe ho no e wo omumu wo na wo pe me na me de me meti me mpɛw mejawo me mpese me hu and I say ye be like ye jai on a cool base said me di kan no na waba ba be catch em say uba be simi ni oma o be ye aduane ama me de me metim ba bi e na waba me mpamo no waka catch em say bia like mama wani mama wani ewu ana say bia be kunkra na wadamfo bia na wachi be bi wunua bi e na aye den aba na waba ba be kasa ade no me nya na waba be kasa bia ma embarrasso in front of your friend and I say wunua na wo bi anim enti mema wa ye den waba na so mitirim no mebu se wo ye jimifo obe ma no so betime bu oba no so ye jimifo na wo ye wo favor na ye wadon no wunya bibi ndi dokun no meku na wo sori a de bia wudi say okoye no senka wunya obi foforo will take good care of you and ka won san ba so baba be simi no so wunya obi ma ne do wo se me ka cho se me mpɛw e na kɔ mintimi ne want na because of bia wo suban ne ye ne enoma bia wo ye enti kɔ e na ya break it up e na wo kɔ. Is it all the time that someone give you up on a broken relationship, and then all the time that someone give you up on a broken relationship? No, ma, it's not all the time that also break it up, but unless make her give you up, say who pa ba after the abemebu who say 8 minutes bim, so obema no break it up in 8 minutes bim, not just say we jam another home, and I say sometimes you can do something to work it out. Sometimes you can do something to help bring back the relationship, but then abema bedding. Onu unya ntokwa ketua bia enya me na me sa ba wo nchen we wo na wo ba ye wa na asa ba ye na be kan san ye ntena ye nkeka nyomensie na ebe betimi ayeye e na me gi wutu mu na me na wotena ye enye bibi fo nkwa na dream sa adwen aha na menya bibi fo nko a obi a me metimi baby e na waba mejawo waba wapa macho wusu o maybe a minimum papa no mo do ma no abetum o me bai wo do wo nkwa na onim wo me so hwe no me so genoba na na ma me mfinti na be ma ne so yo mate na ma ye de majew se meboa wa ma wusu ban ya na woni ye bia me hu ya na enye na me ma me ka se minti no want na no me grume o ama wanya that to the level like I want. Enta wanta wanya ba wone be ma ntema yeso ba enya bibia ma wana oba to bibia ma be ma oni ni nya ntokwa otin han ewe kwanya na mtoma wo and I said like won to she ma me da pin kra won to enso kan hu se wo ware wo krampo no wo the bible ba ye otontoma ne nyoma enso so awarefo enya ntokwa na oba na no dendende ena pin kra won to bi ma enso na no refi dia why so na in relationships e be meja wo na wo ba bonten and I say wo ba back e be ka chen say wo pa na cho on sanju wuntum na mo keka nyoma si ania na se etimi sa so na mo sa atena ye den a se be ma no na enye ni pemu e na ode ye nam ye empanifo ni mferienti e na ode ye sa de na wo be sa ba bonten
ana ntokwa bi eba mo ntem na obeka se wo kra na mempewo e yo ma mi so a wo sum ye nti e yo papa pa wo pa ma cho nti woni me na fofo kasa yansa na me jo na chese wo ko obu John e ke escapa kasa mo obu John ebusiafo odo asem de ka se ye twe a ye be twe a ye hu ne ma secret that because wodo de obia ne se no wodo esifa eno nti aha ene yede nkomo twetwe no ebesi nanso se na mechanical no wo wadwenche no ehu hia pa ehu ni se maturity ni se wo ne obema ejai na oda so akọ ni fie ebo no onyemesie mu na ebiem so na didie emu chese wo ye duane edebo na na se woni wuja ya tintontai obi afa no toma na katie na bibia no fa ne baby na eye asem no eto encha na anase ebiem so no kra na relationship na da na relationship break ya e ba say break it ra aye ntimi nye ho hwe ya na obetimi bibi e dia fa relationship a e break ho ni nia no me dia to manim adwendia wo fa ho bia fatidwa e we too much gh comment section na ebiem so no share video we e ma dofo bo bibia opam bia dafofo no so ehu ebi tesi ade ubetimi aflo too much gh ewo Instagram at @too_much_gh_ midin edena na ama owusu a ekes kapa enam ne twetwe enkomo no makram the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much gh on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonde ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much gh be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na